Ghana de shimaima yamamunyina achibiem. Yede moba Ghana today dwumadie so Sompa 106.5 FM Accra. De ntia yede Ghana today abane se ye pese wo hunu ensem a ekoso ewo Ghana. Ghana today eye dwumadie a bibia fa Ghana ho bia yede mawo. Ye ko online portals no website ahodo social media platforms say ye Facebook say ye YouTube say ye Instagram say ye TikTok na ensem wo fa Ghana ho de na aban eka ede na Ghana for eka ni akeka ni nyina esie ni ede aba besom e wo Sompa 106.5 FM so every Saturday yakopim se nonso ebepa ho sema aduo no 7:20 am amunso mo beba mu no sa wodofo bi di ne birthday anansa wodofo bi e wo pena sa mo pese wo chia no a bra ye Facebook page nebe like na e share eye Sompa 106.5 FM Accra na wo the birthday greetings no na wo de ato eti brasesi a wo Facebook anasa obetimi akọ YouTube ne nyina YouTube Sompa FM live obekwa konya ye wo ho anasa obeba Facebook Sompa 106.5 FM Accra na wa like page no na wa share na wo the birthday greetings no aba eti wo highlight ya na wa share de ama nipa na wo be wish ne birthday no hu se wa wish ne wa ha if say wan sha wo kan bia na wa ante eti no wo like page na afei wa share e de ama nipa na se kotie Sompa na me wo show happy birthday wo so kotie se wo nua ba Akosua Aboagye wo bo wudin e wo Sompa so na ya ne kama e de ama na me kan wo se Ghana today yi enuma bi e na ebo ye chidom ne mom ma me nkwochia me doba Obrempong be me na me mu akwa ba ye na o ma me na bibia boko de awo ototrobo nsu a woto nsu obo awia no na daworo manti ye ho ye yampa mi jimi di se won so ho ye nyame oni yen adini ye se wonya da sori a na kire se onyame ne wadini ye enokre ena se woda ye no wan sori a Obrempong wan na akobusa no woni obi a obusa no wokọ eti eye privilege enokre life eye privilege enye right enokre eti nyame de chewa na esefata se wodi aseda piesie ebema nti wo ma de a chie a de e kan se yewura Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Mekodishkem, Yahweh Chikenu, Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, the Ayer can say Yedasi, Yahweh El Roy, the God who sees us, yet Shawa no pay, na Yedawasi, na Maka El Roy, Mamem can show Sebebia will be a Wonyami Wonimu Wate, no correct, Wonyami Wohum Wate, Wunim say Ebra na Hega. Na one ne bucket wano na wo nam wilderness ne so na wonya nsuo nom na eye ne sa akoda ne bewu no de koto dua bia se wo se me nhye ebra wo me fa ne koto baabi na me se me nkotena baabi wo ho na Nyankopon yi ne ho di kire no ene o se Hega adan adan ne waji akoda ne wo ho ne wo kire ne baabi a nsuo ene okoma ne bi enom ye eti Hega ene oba wodi kan a woto nyame din edi ode man ne se El Roy, the God who sees me eti me mo so ate se aware na se God sees you what adwuma ne mu God sees you what nyame wo hu baabi a wo hye bia wo nyame wo hu emman obi nka nkyere wo se wo ye ankonam emma obi nka nkyere wo se wo ni obi a wo se I will never leave you, I will never forsake you. Elroy, the God who sees and wo hu amane hunu no wate wo hu yare no wo hu ateti a wo fam wawarem wo hu se de adwuma baabi a wo ye adwuma ye nhwe wo yie Elroy wo hu ate wo hu se de wo maame tan wo hu se de wo papa tan wo hu se de wo kunu tan wo hu se de wo yire etan wo hu se de wo kunu cheat on you hu se de wo yire cheat on you hu de wo ye ne papa na wo de boni atua oka hu sa disappointment no hu sa betrayal no Roy, he sees you. Nemomo no. Ni ato wo no ka wo bema so. Na wo de akwa manoa. Ka wo be cast all your burdens upon him. And ko be fa de ye bibi. Eti enne de ato wo aware ase de ato wo abrabom de ato no se wanya better. Se wani yawa na wanya offended na se wo be ko Elroy, the God who sees you wo hu no no akose urade minim se de me kuru de ye wo hu yi de me yire de ye mi wo hu yi de me maame de ye mi wo hu yi de me nua de ye mi wo hu yi ne me nua pa me dono e de ye mi wo hu yi ni pa me ye ne papa de me ye ne papa a wo de boni tua me ka urade wo hu yi madam fu ya na me dono na me penasem urade wo hu yi de wa ye mi me mpese me ye beta
mempese medi yawo mempese ebufuo ebehye mu mempese wo yawodie behye me mu mempese wo tan behye me mu ama mata no efise minim di otachiri and wo pese wo use no de tete me na mo me de braw efise me ye nipa me je mu ama di ode ye me ne papa aye me ya papa di ode ye me no ama masum di ode ye me no ama me di yawo nanso no maba fise wo ne yaresafo. If say Jesus Christ wo buy said to heal the broken hearted. Yes. Now say wo na wutimi siesie akoma. Eti mabama kuma bubu. And I'm say you came to heal the broken hearted inti. Erade me de makoma to winsam. Baby a asay bi asiesie mama. Baby a titi bi akekese ani wa. Baby a ekuro wo bia you are Jehovah Rapha. Wo ye me healer. Sama me kra yare wate. Erade de me kunu de ye mi, de me yiri de ye mi, de me maame de ye mi, de madam fu de ye mi. Ama me kra aboto. Ama me kra wura ho. Me kai bia na me su. Me kra bia na me di yaw. Me kai bia na me bre adenje me ye nipa. Me ye nipa me wa atenka. Nanso erade wo na wutimi sa atenka mu yare. Wo na wutimi sa adwene mu yare. Ye wo atenka mu yare bi wo ho a okra yare no psychologist ekwenti minsa psychiatrist ekwenti minsa nanso wawrade a wo ye yawe urafa e wo mse wo mantampie mu ne manya mayaresa enye wonam nko na wo sa yare ye kra mu so nyametimi sa wo yare adwene mu yare nyametimi sa watenka mu yare otimi sa evi say he came to heal the broken hearted etienne minim di obi dia ye wo and then minima tete a wo famu and then minim dia ma wo su me akosua go abodi me so me su pan madam fu bia me don no penasem betray me ana emu oya man na nsusuo madam fo ansa ye masore ba madam fo ye masore ba me ne to dwum bom woni ne nua ba maka bomu eye made ana eya etimasu pen nanso me de koma Yesu Kristo no na me sugu ne so o kan say me pipa woni suo nyina ene Yesu wa pipa me ni woni suo nyina me kra na abotuo enam saa de na me madam fo me don no a me ne kwa asore ede ye me no ene nya wa sa me kra ne yare ene wa mama de me ho. And what the enemy meant for evil, no, what turning it together for my good. It is said here Joseph, Ninyanuma would do omo, e betray no, eye na dia ya, ne kodru mrebi no, omo ni sia what can say, Emma Murenwu, you meant it for evil. But Genesis 50:20, you can 50:20 rule. You meant it for evil. Nanso nyame attending it together for my good. Sandia no a unuana de ye wono, wukunu wo yire ede ye wono. Say wo de beto nyame nsemu a something good can come out of it. Amen. Nyame can call light out of darkness. Namo say wan fa ma no dia. Wo sanfo no be mo dia wo be ye beta, wo wura be ho, wo be free ni pam. Afa kura de won fa damfo biem. Wo be ka se obi asai makoma. Etimi no biem, me nware biem, me ko relationship mu biem, metiti mi kru, metete me yire wanyan. And they could have buy so be pierced through your soul. And now, I'm what me a bay a dia wa at snow and so. Mamma ho quinsa. Why are some for Jesus if you are home? Our Timisa a cramu yario. It is a Joseph, dear none no more penny boneno, say Yamitimi Taneno. I'm a young Kunudia Manua, the Pacho Obrempong, who didn't mean me Akosua what dear and Yakuntania. Or Yankopona who read Genesis chapter 1 verse 1 and Eba 2 no Eba no see in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness covered the waters. Na a hover over the waters, but the Spirit of God unso na nso so wo ho na asemo kan say onyankopon ka say let there be light etia na wo darkness no onyame betimi amakane bi afirimu aba bibi papa bi be firimu aba ministry bi betimi aba wo betimi anya tema de ama wo bi eti mesre say na say wo tie mi a Elroy he sees you he knows you wonim say wo wiase ahwease ye woni pa wo muti bonkoso ntibu nsam timi fa wo mo so eye ede wo haw ebreye nanso memma de nipa ne de ye wo no emma wo beye te se nipa no sada say abagin hini ewo mu de nipa ne de ye wo no memma wo so wo nane wo meye te se bonsam se nipa na ma ho kwan ma bonsam de ne ye adwuma memma wo kwan ma wo so bonsam me fa se de ne wo pe no se de e beto wo no e be ma nipa no ne nipa bonesam no so be nipa bonini me so ma nya nipa bonini me so wanya imagine boni ma wuti ko ade to bonsam na me because nipa na ma afan nipa na ma ne ho kwan ama bonsam afan so abaye wade a eya hurt people they hurt people enti they won pen say won so wo be ye better against the person wo ni nipa na betena do anwoma so wo better nipa no na bedrum rebi kra wo pese nipa no wu wo pese you wish the person dead
there be entesa yebesre Elroy I was to cast all your burdens upon him. Elroy, I was he came to heal the brokenhearted and to set the captive free. No, now one must something good and come out of darkness. Mo. It's German. Vengeance belongs to the Lord. Yes. German no anye. Men from Ransha won some. Ma wonu anka sanye. Na bibian. Obrempong ka pepsodent won some kire ye. Na ye hu. Wie. Adia baako a ya na se nipa nyina hunu ne se ye wa asase so a ye didi na ye nom ahun se ubedidi bewie no se ye kana apple apple kra na obekamu a wo ye de ania kakra ba kwa akwhye ntokuro no mu nanso wie a odi nsuo na odi da bi wo ye sa wo house no nanso ade e betimi aboa opa efiri tete ya mpontembre be se mfinhie aduonunum nie e na pepsodent watete yen Pepsodent waboa yen na Pepsodent na kan tete no a na ye de body tire na ye de jebidi atoso ne ya abobo na ye no so a ye firi abompe ba no na ye de enkranyedua onya abobo so posase ye huru bi epu afiri mu ba no ye heba no na Pepsodent aka ne mienu abom wa ma ye Pepsodent Kwaku na Pepsodent heba enti bi o wa obi ana ono wo twire sin wi a na ase emoja efiri ne sinu mu ba ase ne si echi ho no emoja efiri ho ba o de ne de obehia heba no eno betimi a heliu na etimia ntokro bi abere daase bia no etimia yinjempre ne nyina ha de efiri ho na ntokro na ho no esili ntokro ne nyina na heba no nso eye Kwaku no eno nso abo ama ose no fita no abakama eno sa wo sere a o akukuduro muli ana wo de sere eye Pepsodent Kwaku na Pepsodent heba yanom no enu nti efiri tete no akwada akọ na wo kwa akoto aposia yesi me to Pepsodent pani kwa wo se me to Pepsodent sanse no na yenim tete age atomu eye Pepsodent me pa cho se wo commentaries na akopa aposia papa eye amane nye Pepsodent enne betimi aboa na aduane no leftover na e ka wo senase no ama sesei kakakura eye age osen aboso no ni nyina atimi ayi afiri ho na ho atimi atopa esanse yadwene ho nti ya sanso de wonom a ehwe sen sanse wo mu nyina no atenase wo wukuo no Ghana Dental Association na akọ asetena hunu se ni ebetimi aboa wo sen ama wo sen achinam no nso atimi agina na nso yiye no eye Pepsodent heba na afei Pepsodent Kwaku eye ni efiri ni liver aso ye de ba no eno ne papa no me pa cho pebito afei yi dentist ato ho a abribia 24/7 ebia na wo how bia opesa wo ni obi che nanso untimi nya sika emfa nkwa ya asabia enkonkwa jesa nkyeremu no a Pepsodent sage number si na frɛ eye free yento wo credit uni credit eye 0800 161 000 0800 161 000 na wafre na fe nia ohwesen no wono nso atimi aboa na bibia nso atimi aye fine enema yensuo bi numwe mo na unse Pepsodent na wokae no wonya de Pepsodent ni twitwi usin wie a wo sɔre no pa wo twitwi usin awie no ade ehu hia nsa wo banum nsuo eti anopa no se wonya sɔre a na wa ma wo Pepsodent so na wa ma Pepsodent brush no so nsuo kura de twi yesa na nkasa mpo amo na wo wie a wo de twitwi use kama na wo numu ada ho etu wie pena afi wada no ho ensuo wei ensuo ye nkwa eti Obrempong ensuo be na be kanfo ama ye ne anom na no pai ensuo a metimi de akukuduro wie nyamesuro ene onuado wie akanfo de ama nipa nyina eye Kasa mineral water Kasa mineral water se wonom Kasa mineral water unya ahoden de kasa Kasa mineral water Emma won dehydrate Kasa mineral water now Obrempong Kasa mineral water no amema no masie for a very long time na then na wo ko hu ya wo nso be no mu bie no Kasa mineral water no da ye okay enso me na menom no kre men kan kire wo se benum bi dabi eye then na wo te sa di Kasa mineral water no a enne wo wage aboso anopa wo de Pepsodent twitwi si wi a na wo nom no pa che sei empanimfo se wo de ho bodondo okay I don't know se do wo bodondo wa don't asao eti u se menum Kasa mineral water no secret no me skin so
honam ne das na say ma Akosua very good ena de bia oguluku yang mo ena say no ya kan say nipadua no 70% eyensuo eti eyensuo be na Akosua go Aboagye no mu a eti wo hwehwe mu na wo say ye kasa mineral water me ba office wo bia ya na wo say ya na me fitiri mani kaka na wate enti ya ba ko shekona ba ko su si anim ho awurade a ya hunu say ye bie so say ye bie so so obi anya bi kasa mineral water enso na etwa say na onim ade ba ko ne say yes ye wono sashi mu mo ye wono bottle mu ayaya ene ye wono dispenser ankasa so wo me ton saba no pay wo be say ma na piano pay we dia kasa mineral water nti abapie e ba ye ena wonim won say omo ye fasting no say bi ti say ene eyekuwa da say wo ye fasting eya na me dem advice say ebi mu pe dry fasting ba me dem advice say wo betimi afa nsuo ka ho okay it is a wo ye fasting so a wo de be kan wo be boa pa no eye kasa mineral water ena de to so biem no so wo ye obi a wo ye radio adwuma wo de wo voice ne kasa wo ye obi a wo to dwom ade ba ko mo say eboa pa say wo ta sipo water no wo ta nom eti kasa mineral water no say wo ta sipo a wo bo say ma wo ni na ayekama na aboa eti ehun be hia pa say ye ni ho agro na ye daily activities no wo adwuma mu a boss na bi si table so eti wo ye adwuma kakra no anom kakra sia wo teka mu a ebi si no anom wo nam no kuta ese me yehu se kasa mineral water na kuta mo eti ehun fa na Obrempong ye pa bi a ye benya bi ansampo no anse ensu a ye nom wanhwe yie no anom nsu pa typhoid etimi chew no kre typhoid and so one num sukroje and we no so ya so ne so yi ya ye ne kama ye de ewurawuram say wo state of the art technology and baby ewurawura and eye hygienic ahune die wom etinya fe na obanum anya ya ne problem eti say ma wo ni padua na de papa eye kasa mineral water eti Obrempong che baby abenya bi ato eye biaye baako we say open ne baako mu ana open ne dudu me ma wholesale no wa akọ na kotu bi koton wa akọ o de for ne kire mu e wo taifa ha ya behind back hospital hono e kire hono a e wo taifa ha ya nkran ye wo back hospital e kire ho a sa open ne baako ana open ne dudu mu no ana o de opage number si e ye Casaloma Ventures Casaloma Ventures wine Odehyieba je number si na frɛ me pewuye o me pewuye 0206 46 94 30 0206 46 94 30 bia na abɛfrɛ na no aye busy Odehyieba ka ho 0303 96 57 80 0303 96 57 80 we na won so ko pebito Obrempong ma menko 21st clinic na eye boko nti kan wano tum na menko me 21st clinic na no na me hu say enkrofo bo 21st clinic din enam sna say 21st clinic de enye nnade anim no yenso kane a enhwe na nimabra esumu aba na 21st clinic a friend sciatica originator any pace setter sciatica commandant any researcher no wo mo ba ya chewo sa na no wo hia wo bi na wachia na watene a e chese wo 21st clinic sa wo hia wo bi emre bi atwam na wachia say watene a e 21st clinic sa wo hia wo bi na se wo togu so ene wotimi nante wakokodro mu a na se wo 21st clinic na wonim 21st clinic na enya clinic bi akeke wo clinic bi a e wo ne brand Ghana ha yare bia na ye frɛ ne sciatica na bebre na ante da ena na wo munim se entri no a efa wo sisi achi na efa wo to ase efa wo sirem na efa wo nantu ebesi wo na asa no sa ntri no se ho techema ye frɛ ne sciatica na wo bia ante da e wo Ghana ha wo bia ante da se obi wo nam wo se ansa meto ase meti pain bi ba na wo munim se ye sciatica 21st clinic ba na wo se hwe na munim se ye sciatica entri bi fa wo sisi achi efa wo to ase fa wo sirem efa wo na ase a besi wo na ase ho na santi no wo very sensitive wo mo mpe ade bi enye wo mo mpe wo haw ba ho apɛ na wo bu afu
Womu bufu pe na chesa sciatica and wanya no. Eye 21st clinic. Once na no wonam ho nkrofo se be me na wakwaya woto. De enti a omuso wakwaya woto ne se. Wonam anu wachia. And because on say woto ase no hono. Eti nkrofo hu omogye so wakwaya woto nenso ka be ma de wakwaya woto aye dey. Na nam se sciatica ne bai no nko 21st clinic no. E na ma nkrofo se wakwakwaya woto no. Na nka wo de waye woto say. Na nkra wo yo ba wo to dada. Eka wunya bi nka ho ba say sciatica no say wo de no mahu aye o left no na enya wo eti aye o left no na mabo say wakọ left etu ko left am sister yi say na yenim say ne to so dada wakoye bi aka ho ana eye sciatica na aye wo sa koma 21st clinic massage wo yemfa fidie wurawuram wo massage bi a wunya no clinic bi a Some massage na 21st clinic be ye won wunya no clinic bia wo mo tu wo mo boase wo mo wo ohun sa unique technology bi ye fra bibi hand technology who say wo machine technology but 21st clinic de wo mo wo hand technology wo mo wo knee technology wo mo wo abacha technology wo mo wo shoulder technology a mo timi do shoulder no ene wo mo nsa no mono wo to ase no abesi wanantu ebesi wo na ase na fe wo bon se sa nerves no entiri na wo ho no wo mo se wan na etene yesa no wan na etene yesa no ne achia and sabay. This is a finger of God. It was a entry no na tene na ye kama ave won soro say metna se boko menante boko ave de pains no na mete e wo meto ase no ekọ manentu de no ekọ mesire mu de no ekọ eya ma wo sire ba ko aso asen ba ko eti me mu aso ate se enne wo mpom den mu te sei wo to ase ete sei mi busa wo we de ya asem busa ahobrasiem wo to ase abrabo ete sei wo sirem abrabo ete sei wanentu abrabo ete sei ena wo nase na brabo ete sei se wuti pain bi ho asa nsunsun bi nenammu asa bibi etchon asa bibi etchon dwe bra na 21st clinic na yen show na yemuawo Dr. Blessed Foster ene nedom enti 21st clinic de ye ba buawo eya yare sabia yare bia wo musa na mom no yare ye sciatica de wo mo ye expert wo mo ye originator wo mo ye pace setter wo mo ye commandant wo mo ye researcher wo mo ye tire wo mo ye eto wo mo ye alpha and omega enti se wo won kran ya ye Watantra Hill runabout se wo free Achimota mall ena eba ena wo behu ye ewo wonsa nifa so wo free Amasaman na eba ye wo wonsa bonkum so mo amo wotema no ye wo Roman asafo no enchen ho Kasuafo New Market obom kwan so ena wo behu ye mo amo wo Kumase ye wo ahwa overseas e dan na Sompa FM 93.1 FM wo mu no sa dan no a ene wom se wo wo sunya ne nso a ye ne regional hospital first gate ena edinhwa ne mu mo wo tachi man so old GN bank dan no ena ye wo mu GN bank dan dada no ena ye wo mu ena nkranza for 21st clinic ye ben children's park ena mo so amo watakwa ye ni Roman stores no ena edinhwa ne mu takrade efie kuma number 9 taxi station ebi wo brekum ebi wo goso ebi wo boase de enti a ya tse ye ntaba mu ne se ye pesa ayaresa no eduru ba bia ye pesa wo to ase problem no wo sire mu problem wanantu problem and wo na problem no ye wuru to ne out ye to ne sabanche e wo 21st clinic number no e simple 0540 311 311 0540 311 TBM 0540 311 311 21st clinic still one more a sciatica expert me ankasa na no fiada no me call 21st me call ye massage ni bi nti wo ka maye din a mesresre nyina no minim ba bi afiri ai obi ka achi ose afiri ni afiri nti me ankasa no me a testament of 21st clinic you know. All right. Eti wako benefit. Oh makojibi. Eti Obrempong haji anso so aduane de obi anim se hwa. Ene obi adidie haji special local foods. Aduane papa fie say ye banku ne tilapia okro soup
toza fi wache unze se wutie sompa enye nsem den ko na de ma yema ne papa se wote se sompa ebo adwuma bi hu dawura memfa ni agro se wote se sompa 106.5 FM ebo adwuma bi hu dawura memfa ni agro fa ne serious pa if se ye hwehwemu ansa ne aka se wunya ebeboa enye se wudu dwuma na sabe wudu sika kwota de fo wudu sika kwota de papa etukoto aduane papa di ewo hajia special local food watch ya ede ingredients ye de aye no eye local one papa original enye de apro a aseye se de obi wo ha wo se abonten aduane no aye ne troka no aye ne basa no hajia special local foods de ye ni yi ankasa special locations wo ye wedding wo ye engagement wo ye yie na wo po bi obeye buffet bi ama wo obeye nuane ama wo birthday bi na wo die na pese obi ye ne kama ma wo a shadow so eye hajia special local foods na wo de wani kira eye yie etibra anopa no wochi ekosi enumre no onuma enumre no wochi apa won se meduasa 8:30 pm na Facebook, TikTok, Instagram hajia special local foods na wo betimi afre 0246359921 0246359921 and 053548439 hajia special local foods 053548439 na wako na wonso watimi anya order no eba nene delivery guy no mama nye busy delivery guy mama nye busy mo mfre na mo order aduane ema wukunu wo yere odofo o maame surprise adea me de hajia special local food abroad 02463599921 02463599921 Obrempong trending story be minim say sompa de trend but trending story be biem and a trend apart from sompa 106.5 FM trend here no kre ba ne say ya na obia yi na som because ebi o ho a onte nti ye boso pe no wate nia air trend uko social media no so sesie ya nia air trend pa baako eye Togo ensemu a esie ewo Togo no Ghana fo bi e wo ho sisi wo mo nsu se Ghana fo ye mefa wen fa Togo o se Ghana fo ho pa Ghana fo Togo pa because we say amo ne voter region ebum no enti bebre ne kra no mo didja kwa no mo didja kwa obi ya fo wo Togo ebeda Ghana ena obi so da Ghana no nso koye sanete enti titru ni lome eho ena eho asipa na nra ena mo se ECOWAS commission won so den krata aba fra sumdwe na ebra me hu krata ne pe na me so ne ma me nko comment section ho ni amanfo kan fa ho na amanfo busa se na ECOWAS for no mo ho de question amanfo busa se ECOWAS for nti o mo ho ena ni ekosu na mom ni trend de kese baako eye ne ekosu Togo no Ghana fo bi e ho se Ghana ban empeja ne home no so okay na ne ekosu Togo no eni enyan pa to be honest time enye and street na ye kunkrofo foreigners in Benade innocent children and manfo the moto and they train dead bodies moto because and when said there be a make say uprising be sorry na say nipa nsro wo bie mo we dan ebetu say uprising eba say be nipa chance eba mountain so na owo na nipa sro na mo chance bubo tuo chance bubo nkrofo na still wo mo ba na chance ba bia dru no you will not because obetimi ekutogo fo nyina da bi obetimi ekutogolese fo nyina it you will fall no correct anytime there is an uprising owo bebem if say normally so owo ba pe no mo nyina fi na obi akọ eti the moment wo mo ba no na e say there is no way so you will win that battle eti de ekwo so Togo ne de before empanifo ECOWAS African Union mu de bia mo tena ho na ade na sie wiere makoye meeting mo sore waka yakuni pa wiere makoye meeting United Nations entimunte ya na ye betwan ya entimunte ya na African Union ECOWAS for mpanifo mo wai mo sore hwe na no ni esi wo Cote d'Ivoire Gbagbo time ya mfa nsua de na hwe Togo ahu ni nyina so ye kan nyina Ghana hye mfinfin o ye hyem Togo nie enwo mo kan yen se Burkina nyanyame na fa fie ena Burkina nso te fa so a enka ne asem kase asem ene se Mediterranean Sea num ne yekogu dia ye nyina nso wo mo kasa ye ntibi ukọ Cote d'Ivoire wo mo so se wo mo so se ho nso de pempen so ba
wɔn nso to Cote d'Ivoire hɔ wɔn nso wɔn de pempen so ɛno nso sese nea nso nnura nea menya ne inter kakra menya ne sɛ Ghana foɔ ni bi ahyase adwane ba ɔmo mmra na okura sɛ won Iran ne Israel foɔ na Ghana foɔ aban ka sɛ wɔn anya bi a wɔn de wɔn ba nti ɛha adwene pa ɛna nnura nso Ghana National Day of Prayer no no so trend papa His Excellency John Dramani Mahama ono ne dom eno so trend pa nnura mampani Akufo Addo kra kasa mampani dada Akufo Addo mampani Akufo mu nyina de wɔn ho agimu bia wɔn sɛ yɛ nyina yɛ bɔ mpaeɛ de ama ɔman no ni asre bɔ ne fakyɛ ni asan da nyame ase beneza nyame baduade abeduru nie yɛ da na ase aburu yɛ da na ase awisi yɛ da na ase akudonto wayɛ adeɛ nti Ghana fo nso agye atom sɛ 1st July bia no National Day of Prayer 1st July bia National Day of Prayer yɛ de bɔ mpaeɛ ɛbra Kristofo yɛ de wie yɛ pɛ na yɛ nana no Muslim fo nso de wɔn de toa so no ana nanu na traditionalist fo nso mu bu afu anti ani esa wonte ya ma menyi waso traditionalist for ne say ye yi wo mu adenti na ye National Day of Prayer na ye Christopher ne nkramofo nko a wo bra ye what traditional believers wo mo se ye wo mo da so so mabosom ye wo mo da so frɛ nsuo eti se ye National Day of Prayer de a na se kwa bia so ye de won ka ho ye frɛ wo mo no mo so ba bie eti se ye wo ma free mu no anya wo mo de you go school na esua religious and moral education ani ye ka ho eti o mo say they are not happy at all not at all anyway I just said a petition for Jerry so minim kwa mo ba fa so mbetimi di petition na ko but the o mo kan say anya wo mo de kra eti ye besre nufi alaga nongebe awoye an African traditional believer ono na akasa se wo mu ewura ho se National Day of Prayer na hwe na nim bi odeda ha wutimi se wo ya amamra ne amane pa no fialaga nonyagbe nonyagbe wo ye an African traditional believer and also throughout the National Day of Prayer and Thanksgiving we have been ignored and we are not happy that aban be treated this way. Meanwhile, Nra, Chief Imam said, "Yema we nyen kabum unity." Unity. And what say you mui? Media me who say we share the most dominant religion. Christianity and Islam. Ewa Ghana ha. Eti ye can say ye kwa traditional na traditional no kwa modoso. Traditional no modoso. Mu wo bebre mu wo nsuofo bebre mu wo susu wo nwuram ahum ni aham mu wo mu bebre ti ye ka se ye the traditional for no ka ho a ye be frɛ bi ni agya bi enokre enti ya awrahosam na emom na aban ni ntimi frɛ obi a enti de be ba ne se ye be fa em se wo ba ye Facebook page no a wo mu eyi asem awrahu Togo nsem no na to be honest with you enipa wuwo na police for na tututuo sei mumma otemamufo no nkasa sese kura do mu nsuro wo bi na da ho yawe police we da you se wo ba ye Facebook page na wo beba ba hwe de ekoso wo Togo no a na ye kan wo se nipa aye twe wo mo fom omo ma wuwu de da mo ntenso aye awudie ti a police fo no so bi wu enye temamufo no kwa o we kura de hwe da we police ni we da fom ya no mo twe omo so wu pa no na brofo no be ka say a man resembles nothing just a nipa nse hwe areho say well enti traditionalist for no so kasa enti no so your story say trendy say traditional believers say National Day no Thanksgiving no yam for mo anka ho enti aye omo ya enti menim de chieftaincy and religious affairs minister obeye ede afa ho ma me for man for birthday greetings kakra omo de afa the Facebook page you know memfa emra yenua Jeremiah Simpson memfa kakra emra na Jeremiah Simpson say what the happy belated birthday Emma Elizabeth Kwenote okay Elizabeth Kwenote was say what do birthday na no it was the belated happy birthday na Emma wonti Elizabeth Kwenote efri unua bema Jeremiah Simpson ho ena ode Emma wonti wo ma wotinkwa estre nyame nhira ne bambo se enye wo kese emfa Emma wo ena yenua nana akuamo aboaten Ablekuma Central was say Akosua nhira may the happy birthday Emma
Theodora Eshon or say Owojukwa no central region or say Ejukwa Ejukwa so was it no sometimes because I will share Saturday Atron Ejukwa no or Trewa is uncle Mark Kenya any mienu Ejukwa mienu na mo say Ejukwa eti yenua Nana Ekuamo Boateng and was say what the Theodora Eshon Owojukwa and was central region it was show blissful birthday and what day amount and Kwame Rich was say ma Akosua 21st clinic yen say bebo jingle biem we don't need to play jingle our station biem say 21st clinic say omo bo jingle wo baby omo nyai no omo nyina amna Sompa Accra if say we see abo advert no we say 21st clinic munyai na momna Sompa nkwanse ni titi Sompa Accra omo ntwe sika ma baby a eti wode nchia ena eba we say me show live from Kumasi 21st clinic eti yenua so wode nchia nso ma Dollar Man David so wa fi David pa eti wo chia no Obrempong-Nana Kwaku Ampomah we mi ameba na me ka so obi na be fa dini binti me hu Kwame na me say da bi Kwaku also what the happy birthday Emma Christiana obene wa ansa adepa yenua Christiana obene wa ansa adepa was we wish you happy birthday we free Obrempong-Nana me hu me so edi no ye bo a utimi mo na basasa o edi a ye to no utimi bo Obrempong-Nana no akono mu nsuo afa wonu mu nsuo wi a no aba ana wo be hu me so no wadi nkomo foforo utimi di nkomo foforo ni wi a na afa waba enti we de eye Obrempong-Nana Kwaku Ampomah what the happy birthday Emma Christiana obene wa ansa adepa na wa wish you happy birthday na wa still Nyankopon hira ene ne bambo ede amount yenua keke Akosua was say American Town Kenke House eta frɛ no hawaba and was say His Excellency John Dramani Mahama wa fairly Ghanaians and the campaign promises no a bit is a doom so galamsey women world banking ne niam ekeka ho no wontimi enye e no so de ne de aba ekire ye de aka nyina beba ne mom newspapers no bobo so tew ye bobo so tew na fe ye ma omanfo so emreb Ghana today na wutie e was Sompa 106.5 FM Accra Obrempong yengo Daily Statesman edam anim ha tew bobo ne tew Daily Statesman ena wa hai na Efuagate enro da hai president edema Ghana Bar Association was say no kre yentimi mfa amanyosem emfrafra atemu adwuma no we tiawa wo kan de akira ban sa ban wo hwe yie pa na Cardinal Peter Apia Texan wono so na nimfoni da hai ena wo kire se no kure ne se Ghana ha wo se ye nyina ye sore na ye bompahwam efri se ankura dwuma jese nyame nkopese minkuminya esi atwe ho firi mu eno so eda Daily Statesman enim ehase ya enye asemkuma kra na wode abawa ha World Bank na wode 360 million we US choppable dollars wode ebeboa macroeconomic stability ewo o my Ghana mu no so Robert Talisio ono ye World Bank division director ewo Ghana hase na Liberia ene Sierra Leone nimfoni eda hase ya wode eno so aba ewo hase ya enye asemkuma akra enti we eye Daily Statesman kakra ya wode aba ewo hase Mame fa Daily Graphic do obokrata no emra no so de aba se eni kwanse hu bo obi afa COVID-19 cases no a yate no so afo hwempom de nsem so ene de sansem no aba Indian premier arrives today for state visit eti India wo mama mpanyi wo ba be pie Ghana na nedaya and wababe national stands in prayer nation stands in prayer na so mamuni na yabochi ene tsada na yabompaye e dia ma o my Ghana His Excellency John Dramani Mahama dia de said atu Ghana fo nyem say ye embrace common identity it is ansem say wo hwe Daily Graphic do bokrata no a wode aba betua gold board licensing regime in force and unto what the lawyer Sami Demfin fo nyina aba betua gold trading without license is a crime na someone walk out dynamic satro e dia to Daily Graphic back page and say lawyer Sami Demfi awono and now we share gold board so what they to just say wo ton gold and now wo to gold the free obi so now we need to make krata ya betchu e de watomu a we ne ensem o mo dia to the minister visit leave payment centers where your minister for gender children and social protection Dr. Agnes na momo lote latte mebo latte latte na say latte and latte say latte latte ba wo kan latte
ananka tinanka me twa chede no eti Dr. Agnes na Momo Late awono eye Minister for Gender, Children and Social Protection sa wo hwe Daily Graphic back page no a watu anambo akoba bia ye kwoche sikama mobrofo lip project no akohwe se ne yesiti we ye Daily Graphic Obrempong ye monitor Daily Guide enso de kakra de abaha se na gold board de ende we di kan aboso ntime nsan komu biem na wo de abaha eno wo chese Ghana mampani John Dramani Mahama chese amanyosem ene niema etete wo mantem ene kasa mu nyiyimu ene we ko asore wa ha we yesum we mu nipa yenyini nyina emfiri COVID-19 nkomo otibi mpo ewo no nsia kase no so sesei osoafo chese ye wo 107 cases active enya sem kuma anti COVID no wo ma ne homene so we so wo chese ai kronfo bi a hono woni prosifo ekodi etuo ho gun battle etu aka no ama emu maku edu prosifo achi wono a dada Joe Remesen so sene amanebo ne ba ye ewo no nsia kase no mu no wono so yabonachi de na akoma US abanse wonye na afi wono so enka ne aka eto aso memfa daily new publisher so emo so tawu ha se ya was and Duncan Williams prayed for Ghana enokre Archbishop Nicholas Duncan Williams abompa ye de amo man no wie no de to so say si ebetu kwan afri Ghana ha kwamano ne ha na nya se ye kobere mama yanka mbom se ye tu kwan ane ye kwa kwachele aba ye ko vacation ye kuro ni ye ne ntina na tie na omukura omo diaspora na omo nyina emra ye ye man ni ye but obey omo majesty mamufu adwinfie wo ye tirimufi ho ye yifiri ho so obi bebi adwuma na mu wie mu sika na obi mebi adwuma bi obi bebi adwuma na lackadaisical attitude obi bebi adwuma ai eti ese oman no so ye change ye nhia adwunumu mfofoye attitude na change obi die yie na wonso de aye mo efise enya sanjuni se meye adwuma ma obi a meye ne te se me yankasa me dia nipa bebie enwuma bebie abeye investment amesika na hye adente nipa wo form wo adwuma no omo ye nipa bonefo a omo gire wo nko amo anaso wo ye adwuma no nya ne de enti no aye basa eti pese Ghana ye yi a ene wonso a wutie me no tokro bi a wo hyemu bia let your light shine na ye ne yie nema oman no fa no ntuma pam Speaker of Parliament no a what the to just say MPs no ebinum brofo nye na nya wono a ye krom kasa e na ye newsu ntia na nka ombe kasa pa o timi so beso o kasa pa ba brofo o na sa na na obi timi ka atwi na obi nso o kan kasa bi anti ye ma omo kwan se timi ka brofo no aka wo de ato ha no wo je say MPs no o kan dagati a encha be start aka dagati wo Parliament okay o ka krobo abeka krobo na o manfo ate wonka mo na nye se ena Mr. Speaker and Yurumi Afrumi na o manfo okra ntini a wo kana se and dey Yurumi Afrumi oh bi o no okra brofo a wo kan kra wonte ase enso abase wonka nti ntimi se asam na nko kan nke hu behia pa enti ade ne se nipa no will represent the constituents it is the constituents no so wo kan wo masama mo mo eti onim se wo de dagati ne beka onim se wo ama wo ya te ne wo kan onim se wo de nkran ne beka onim se wo de asante ne beka asante twi ne beka onim se wo de ayi ne beka yenya na man kan won kan asem na won kan na manfo nti ase so ama me represent or be representing nkrofo wa onye UK do free buy o ye laws the do law na no akabrofo omo ye bill ho asema no akabrofo ba e kan sem wo fa ne constituency omunya na man one Canada gati one Canada nzema no manfo nte ase mame fa the Ghanaian Time Ghana's most authoritative newspaper Emra was what tikrewe ni brebo so opim so tumfo se tutu otosom yenu na na ye ba odi an yakọ ye ntomam was boko conflict na mediation wa chance e wo manhia ahemfie ena Cardinal Texan so de futu ama Ghana fo se His Excellency John Dramani Mahama ye bo ni chidom ye nta na chi na emfa nkonimdie Emra His Excellency John Dramani Mahama so se wo hwe the Ghanaian Times animo ha ogina ha ne ho ye fefefe wa hwe fita etire nkonimdie na ye nuanom kremofo mpanifo wo nyina nso ete ha ama kremopanyini wono nso so ete ho and we say thank you Lord Erade medawase thank you Lord thank you Lord thank you Lord and what they said they atu yenim wo lead National Day of Prayer na waka na wa mo mamu ni nyina ye de aseda piesie ye de amatwe de amponyankopon woni Ghana edi ni ye 2024 ye ko election bibia ko ye boko enye nipa nyina enye ama nyina ye hwe de ekoso o Togo ha ya ye hwe de ekoso o Cote d'Ivoire ha ya ye hwe de ekoso o Somalia ye nhwe Ghana yato aba NDC NPP NDC NPP ni nyina eye nhira eti say thank you Lord ama ene the Ghanaian Times de obokrata no e de ho asama ba ye nyina ye danyame asinti Cardinal Texan say yentai His Excellency John Dramani Mahama echi say da be ya nani swade hunu ma Ghana no ebetimi aba Obrempong baba ku betwam na ye ma Daily Post so de aba no a no che say yenya vigilant
na yɛn nyinaa no yɛn kasa ntia enyiyimu ne mpapamu yɛ ɛbɔ ɔman Ghana mu no wei yɛ President Mahama ɛna wɔka ne sei ɛwɔ ha sei ɛna wɔkyerɛ sɛ Ghana foɔ ɛhɔ mu nkyekyɛmu bɛyɛ sɛ aduɔson egyidi sɛ ɛnokorɛ Ghana ɛnam kwantene ne so yɛ ɛkɔ yie paa wei yɛ Global Info Analytics wɔn nhwɛ mu a wɔn de aba the Nigerian publisher nso kakra ɔde aba ɛna ɔse GJ President asan to aba de ama ne bio Albert Kwabena Dwomfoɔ wɔn nso so wɔahyɛ bɔ sɛ nsɛntwerɛfoɔ yɛ ameka ho bi ama me Akosua Aboagye ka ho bi obe defend yɛn da bia wɔbɛhwɛ sɛ yɛ right da bia manfoɔ ntietie ɛfa ahodie so na manfoɔ ɛmmoro yɛn adan a yɛkɔfa nsɛm de abrɛ Ghanafoɔ no wɔbɛhwɛ no wahwɛ ne yie paa na wɔde aba ha ɛna wɔkyɛ sɛ Sunway wɔn a etu nua titiriw paa no wɔn ɛka ho bi ɛna Volta Lake no ɛsɛi ɛwɔ man Ghana mu a Frank Anodomprɛ wɔno ɛna wɔde saa nsɛm wo sei ɛde aba ɛso adane akyi ɛde ama wɔde ataw na yɛnkɔ ahoma no so na atiefoɔ nso ɛmrɛ mu bie wie enti yɛbɛma atiefoɔ nso abam na yɛbɛma atiefoɔ abam a lines a yɛde yɛ adwuma no ɛyɛ 0260196064 0260196064 ɛna 0260196065 0260196065 0260196064 and 0260196065 wo ba wudin baby a wo frefre no wa ye de taw bone taw mem kakasa tinti ya de opese wo kano na wa kan fast na obi aba obi a 1 minute pe 1 minute pe and obi a wo na akoye nti yenkofa de odi kan hello Andrew Akosua, good morning be me na ne friend wo say Andrew Akosua OBS ni mi do afokasem afokasem sompa yenkoi Andrew Akosua na wasana me mo abasana me fa nchia meti ko enkankan yura title global enche no be ye national organizer de man people on the group Andrew Akosua anope ensem yim na mpesa me kan yedin kan o man panin say National Day of Prayers and Thanksgiving no my mama nyosem entity ente ma Andrew Akosua nim say aban yi ba ye nipa bi na ya fa wono madwuma wo aban adwuma mu ye yibiru madi ya say de ase o munye Ghana for me na me no ka say Abrante ba ko na o tra de a onya adwuma foforo e wo institution bi mu ye yi na de o ko GS for nso say ye yi bia fi aban mu ntie na Abrante ni nya stroke me no ka Abrante na fi me na busia for edicom we identity mu ba enti aban no so o say ye nka mu ma ye nyina ye Ghana for obi anya adwuma ma ye nyini mfi aban do na to so mienu ne mpesa meka ene say me tre Ghana for mo ye nyina ye nyintum say o man na be ya e ye nyina ye dia na owura eye Kwabena Dwomfoɔ ka sɛ nsɛntrɔfo be defending nsɛntrɔfo ama nsɛm ɔmo kɔfa ba ɔmo timi de aba ye bɔ na ba so ye foa ne so na mmom nsɛntrɔfo bi nso asɛbe unprofessionalism ɛwɔ wɔn afa dwuma ɔmo ye na tendie ne nsɛm a nsɛm fatana de bi ɔmo de ntitimu ba no ɛno nso Andrew Akosua de na GG president ne GG ɔmo ye Matias me da se pa ya ma obi fo from hello nipa ne bana ya ne yi wa free so na foforo nso aba 0260196064 and 0260196065 na wakasa hello good morning me patcha from say so wutie wo ho a me patcha mo bi fo from ra so wutie wo ho a emmoa hello me patcha ya from say na free here Hey, wa wo de se akafia phobia Sompa kantamanto be me na yenko mo ma me mo baba so na me pa kunya kesientia brand example incoming pack bella MPP just ko di Obrempong-Nana Mandela o ko Greater Accra youth organizer and o team so assistant secretary Greater Accra bini aba empire bo obia obeka se empire bo nye bia 37 ne nipa no ye be ifo ana se wo ya anyan yepa mom o man pani mama Ghana for yenim say empire de ye wo ye na ye na amanfo bi ti say de mini aba ko be kai obi ya djuma o Bank of Ghana mi kramenti bi da abakwasem wo ba yi uyi wo madi uyi teacher podi uyi enwa tatan ko fu bebre chief justice uyi wo madi na uwie na ko jira independent say o bomb fire amoma ya utimi say o ya me to me ni de that ye nyankopɔ odi but enya no nsinti ana miru enkofo ya amufi South Africa gay foi a mo ba fefe o ma no e wo Independence Square ho e wa so de ekɔbɔ mpaye yo enti e wa ye national security zone enti o ma e ho ana because ye ka to ma bani ma de na ne ma we o di me nya ho hwe ye kai gaga na for mo to ba ma MPP
MPP never boam. I'm on my Mate, medase. Hello. Hello. Aya. Me chacho anapai mu boy ma papa panya mi gramo. Yo, eja ni mo. Me kasa so fan ko beria. Mate eja. Yo anapai me chia by a champon and I'm kankam bodu. Me man happy birthday. Odi ni birthday ne. Me man happy birthday. Na me ka ja Safia Mohammed. Ya mi kan ya na sa mpa body obi an wo baka sa mpa ye. Daddy akapia beka ye mpa boy by the way nya chumpa ye nko boy no. Because we have bola ya Ghana ma. Wan ka hu kire ye wo mu ni ade. What you say? Bola ya mfampa bon sa bola o. Ana $1 so ya mfampa bon so. Ana ya mfampa bon te petrol so. Ana lord fe so. Te ya say ya ana say ya be ya na be ye. Ke bola. Aya timu o Ghana ha dey. Mo se ko bon paye. Yan se say again. Ya se say again bon paye no. Asu bibia no ebesi. What you say? And this empire na ko boye ye. Nemo yan sakra ya again. Ye ntie ye man. Mate. Medase pa. Yamfa di otoso 0260196064 0260196065. Hello. Hello, Auntie Akosua. Bemena. Nana Kini Wanchi. Yo, Wanchi Sompa. Nana, 1 minute yenko. Auntie Akosua Damasi. Na me fa kwanya na me ntia de incoming national affairs vice chairman wana mo bracket si fu kuma MPP wona be di enu. Chamala tuba so Wanchi MPP constituency chairman incoming ne chia no. Ana Alhaji Jabe incoming first vice chairman Wanchi constituency me chia no. Ana last bo for kwaji Obrempong not for parliamentary candidate Wanchi. Auntie Akosua mpa bo de hian. Na o se ye ko bon paye. Na se o ye o mampani. Na ono wa panku. Na nkontompo ene na ada na mo de dan Ghana dia. Ebere na Yakupon krati. Na mo ko bom paye ye na Ghana nsu wanyina ese galam se musimu timichi excavator be 30 mo be ko na aka 3. Ya ka ni nyina ayida. Na okotena ko bom paye Yakupon wo ka so ye leta ni na so ofri Togo no kwa kuti. Ena mo moti wo sami dan figu timbe post o Facebook say dollar 10 Ghana cedis 20 pesos. But who to gold board obi to gold ba o price no. Ana so o page 12 Ghana cedis 55 pesos. Masa this if wonya akasha ne sa antro amamu na omubu no Ghana ha no masa Yakupon ntia lata hypocrisy nya nya atwemse bebre wo sora wo su yi chief justice wo yi no kwampa so maame ne nye boni bia wo tiete maame no wo tra maame na ni jesu na video mampanyi akotena se yen ko bom paye mate medase medase bemena memfa de otoso 0260196064 0260196065 me bon number no so se be ya mo amunim no mo nso mo benya hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacha fra say. FMK BBB mi fra bun is capital techumai. Mate medase. Me pacha yenko ke BBB. Yo, mama mo achi awie dia. Ni die ni ahu brase kwan so ma me ncha me regional minister le me tama. Ene mi mayor papa pa je me na no no team studio na efe krakeke. Etino. Na udim. Ampa bo se nipa da sani agitum se eya. Now, what the Nedini say is to see a book to see and yet papa at the Batahua. Let us say, Nipacrono, Ninchira Chira, what the Mak or Mino, and some Patao. Me too. Now, Usha, you were a soft for Pinuma. Now, Omujitum say sick, Hatidra, Sikana, some more on a mobile fire Magana, a bonnet. One would back the Tosumino, Yenina to a Yankupon Amaya say, Bieduha, Washama, and also a pet. Our Yankupon, it is a Yamiana, as I said, Via Adiama, Nipoda Feni. It is a bit upon our Bank of Ghana. No, I said, Vidia could fear no, what you fear, and also the end of Bank of Ghana. Into Usha, Papa, Dumo. Yeah. Mate medase pi waka wo de 1 minute no aso 0260196064 and 0260196065. Hello, good morning. Good morning. Me patra from na free here. Mediane free from Africa Cantamanto Sompa yankwai. You mini aba money as my power bo man Ghana. Yankopon sha normal nyansa ne adwen kase. Amen. Ma menchia me krom hene. Asante achimba so hene nana chi abebio ba ko odi afa. Asante achimba so hene no. Yo mini aba me pacho Ghana for the enti se Yankopon aka se
Obonifo empire boy and listen to Magufiana. Ghana ma we mu no aboni ahye ye ma no. Ye nya ye say so ba nya ye boni a. O ye payem for the whole year. Ensi wo say ye bon paye. Ti ye sister ye so ba nya boni na ye die no a. Enya de empire boy no ye bon 1 year for betima so CD. Ye ne ye sister ya dwene. Na ye nya boni na ye die no. Boni nkitinkiti na ye die no. Especially amanyofo no. So be ye bibia na ye de otan ene ade komu no na ni nyina che bobon paye na sere da so de pele yankopon paye no body said ya wontie etie na se ye se san ya gini na ye bobra pa ye festival pa se mi ni ya de o de no e betia obi ndi ye se bi jaye wo ya manyoni wo bedi o man sika amebi no mabre say you get last one mate okay yeah fancy here we are here for Ghana today na utie ye e was Sompa 106.5 FM so ya jema dwenkyere e branson se edi dwumadi ne ba we ya na tip of sports so na wo mo aba sports we ya na first service professor Mr. Prophet Dr. Odru na one ne dom so aba betena say the worship prayer and the word of God na wo mo edi amount say the be ya bibia betimi akoso kama eti sabre di ebre no aso say ye de tip of sports no ya de emma mo kama said ya safo kantanka wa ye krado we na we di Obrempong ye kwa no na tip of sports no wo mo asom na aye kama wo mo wie ya first service wie ya na Apostle Franco say Victory Charismatic Chapel na wono so asom 10 to 10:30 eti unse first service na prayer the word of God worship ya the amount ya Kenya was spirit man no so the nyame asem no so ade aba be wo owi an ya ma wonwom de su to mid morning na asa wo ye adwuma no na Odehyieba wani kakra about 12 na fe ye de asem na abrew midday news kase bohwam genuine authentic news ni am wo hu de ekoso Ghana ha nyina ye wie ye na mobransem ye obi ansem obi be kana asem nyansa pokese bi bakotopre na wo besan aba mobransem ye ya for God and country social political show na Professor Abochi no no so wo wie ya na hot bite kase bo 5:30 na no so aba hot bite nso wie ya na test service Prophet Mango Day waba na Mango Day nso ewie ya pe na afa ya bom dwumwa ebo sida for beba 9 sida 9 to 10 sida wie ye no a na so na last service 11 pm almost ko si 1 eti Sompa de wutie na wutie de hwan na wutie wutie de na wutie enye Sompa na wutie enye radio na wutie se Ghana fo agye atum se radio no eye mienu eye Sompa ne wo mo maka ye wie wonu aba kosi Aboagye betimi afem Akosua nhame ne medoba Obrempong-Nana fade akato so Kwaku Ampomah ya dem nyina ase Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush like feeling bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent Cavity Protection. This advert is FDA approved. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. The what can one and EJ can one the ration one that the what can one and EJ can one the ration Yansa mo bibia atibio na yamo bibia akwa aba ebra so yeda agudemu nsam na eto aso fisare kopim se no otwe bobo yato ni se tip of fisare yere ko amane nsam o msa so na fisam enso ni nyina na yaboabo no no pedemu nsam enso ebre yena tifo Sompa 106.5 FM so ya onti asra kase enkonfama maami Akosua Aboagye one menua panya Obrempong no pay o mayemu nsam ni nyina o mahwi enso edaguo ede aman ti yaba
na yaba be yenso de na bia so team come on na midimo for ban center Dr. Tamira so no pay waka hu bi na da wudem nsam e ba fisa be rekọ na de tense uden e stroke anan and say diabetes hypertension kidney failure eno akine infertility opa ene bere ma me pa chomfo mo nchemu e wo Dr. Tamira so de mre enso e beto mo yare no so na otu ase enso e de amama no akine na say uden e typhoid na me pa chunu nya no obowuram o Dr. Tamira so me pa cho obesa obetu ase enso de ama o de mre e beto so ebre no so ya na won so wetim adon kuma se yewo Aboagye Agoko ye ne aban so as a government school no e na edihwe no sanso an kran se so pokuase mayra ehwa ne 0244774282 and I say 0500727215 na this what to say bia so etime kama and na ye 2nd July entamano obosumi akonto no be secure the secure sanitary pad and I make am for enso the amount pay we no bo for no pay o ma so asen da wudem nsam no enso 18 abro ene anopa o dwumade no so na enche na ekwa akobobo so na bibia so etimi aye kama enso honum na ne eche ne se onum se enche ha na chese we no na na chese man afcon na enso 18 abaso ya de musam enso eba Samsung Ghana Football Association referees no almost so edi almost scandals enso de aba before sana season no enso 18 then no club world cup no enso 18 aso na pani nyina ye bedi dimu enkomo anopa na bibia so 18 aye kama na yen start enso our Ghana Football Association referees no enso aso na enkodidi enkomo kakra onum say esem enche na chese ade na next season no enso 18 a start na no na referees no omo ba be na se we no eye FIFA course enso ade ama referees no enti FIFA MA instructors no course no enso 18 aba so be start bosumwe ya ne da etos edu kopem bosumwe ne da etos edunum na course no enso ebetima sa no achinom publication of eligible referees list enso ebe course Obrempong 18th of this month and se bosumwe ne da etos edunwotwen na enso betima course medical test no for all referees enso ebetima course bosumwe ya ne da etos aduonu eba ko kosi ne dada ne dada toso aduasa ebako enso no na pede musam ema unity for enso ojumade no so entina sesa ena musam enso etienko na de seda yenko didi nkoma kaka free clubs no so aso na ne tense unum se entai ena mebeka to so owura France Abraham Nikwe Abraham Kote Nikwe ono adidi nkoma o se owura France Kofi Adams ene Nina Lilante Van der Poel na semponfo mienu ewo wona so mo ka ho bu no no o resign the Ghana Boxing Authority honom na emponfo pi enso etima ba abeda no yi edaba na no wode mom yanko ne nkwati owura France Abraham Nikwe ne nsem na ansa ne aba jaka no so yenti nsem a o ka de fa owura France Kofi Adams ene open France ene Lilante Van der Poel enso ehon. I'll say that they should leave our sports alone. This committee reports, those of you media men who comes here, there was another side of it where they said, we have done over 92 fights since I came to office, which has never happened before. Here, yet the committee report captured that the woman who is here, the snitch woman, who is here, what is her name? Akosua, put in this report that we give we to the ladies who sell here to sell for us. In this report. And you, the minister, you should at least invite us. 92 events. Police people are here all the time. Your own security is here. Your operation team is always here. You have never arrested anybody. And somebody like this come and testify such a thing. And you need not question us to find out what he's saying is true or not. But because you have your own agenda, you say you are setting GVA board aside. You don't have rights, Kofi Adams. You don't. Etiwe sama owura France Abraham Kote Nikwe enso eretuja na eno na ewura ministry enso so ekodidi nkoma kakra Ministry of Sports and Recreation omo kasama for enso owura France background
Tanko ono ene kasama ministry no ena yebusa mu se no chirima ensama opone friends Abraham ni kweka no nokura bia enso enim yo me da wase anape na me chewe tie fonso Sompa FM na kai se na area ni Magana everything in terms of boxing and the unfortunate happened and I'm no na the minister set up a committee so money and should be a talk ma Emma will be a film in the game. FM. That situation really worried the minister and he wanted to understand things. Especially here in Nigeria for your relationship, brother sister relationship. And the committee report by Minister Ghana Boxing Association President Eddie Hunkomo. And there's no record to suggest. And to me, some opinion, and so Anuya or the Abba, Naruya was answer and reporting on that way, and I ever want you to my NTBR reporting on and sweet me about one thing. That reporting will make it public for the good judgment of every Ghanaian. Or more can report. Now, at the end of the day, they will take a position on the matter. Now, must put on record say there is nowhere on the Kofi Adams has said or such to suggest that only Obi and me Ejima. No. He has a very open heart and he's open for ideas, he's open for collaboration. So it came as a surprise to us. He calls your attention to it and encourages you say, oh, next time, he's not that kind of person who about things inside. And into my person but why it's actually, I think we need to set the record straight there. It is not true. Internet summer opinion friends back bara Tanko on air kasama for the Ministry of Youth and Sports and Recreation on so editor and one of Pedamism Emma in a tier for our so now away from one antin tom na yedin komakakra and so nation service and so say officially over friends Kennedy watch answer on a chief executive officer Edman Nation Service na ibusan say Razak Simpson yatete say clubs in bebre kroma some pass for Kennedy chire and what you know yatisa amana so contract P and as office P and so eba Edman boy na otna kroma say and as oko yenti sim we reference Kennedy watch answer and so editu yenim. That also means that we also need to replace them with the same quality or much higher quality than the players who have left the squad. There's been a lot of offers on the table for Razak Simpson, class from Egypt, class from Romania, Albania, and in Ghana. 2-day class have made inquiries about Razak Simpson. But we haven't settled on him yet. It is possible he might leave. It is possible he might stay, but whatever it is, we need to make our squad with some high quality players. So in the market, hunting for some quality players. It is so reference Kennedy Boachansa. It's only a new CEO. And so at the nation service and Pedamism, MIT for Yanti to Bian go Sat Kodi and Komakakra, and so in front Enra and a friend captain, boyfriend Charles Janfi Kamara, and we say seasonal and so at him and you na Kamara mu seasonal go Sas a Quadamam, saying so much Charles Janfi Kamara on Swedi Jai. Niggas America Asopia and Nasi, best in the show now, say, and something one team, and at least a boat transformation, excelling via the matter, best that you see, and this I don't know, and it's my bomb team, I'm a quality, I'm out for so, it's me, at the end, I'm out for so, it's my team, and make a young modern or more via so, it's me, modern market. Yes, Charles Janfi Kamara, captain. Edma Bibian Go Stars and so are 2 years. Na ebusanse future. Oh, Go Stars, Otna, and answer Oko, Kamara. Yeah, that kind of say. Yeah, any decision on any move. Yeah,
Yes, not taking any decision there. But not also because all these matches make a Champions League. There's also a big platform among players because we have Champions League. A big platform, you know. Maybe a person not also, but we are going to kind of any player and a contract money. But so any more bona, so person on trust now, a management, you know, ABB and I say management, you know, say approach plan. Ending corner, say, oh, you better better to my own dream, Hussein. But maybe no person not trust. Let me the decide if I made a better. And to some Charles Jeffy Kamara, and so at the 2 years, now young Ibrahim Sani Dara, or your former GFA spokesperson. Now, what didn't come up with Bray at the players were fair and so all the military services or the forces in this country employ, as part of their recruitment drive, employ sports people. As part of it, I'm suggesting that let's, reserve a quota for players in our league so that apart from the salaries they get from their clubs, they can also get salaries from these state institutions. And crucially, when they retire from active playing, they can go back to some careers they have and also have pensions. That's why we'll have our players leaving these countries going to Vietnam. The last time I was in Thailand, I met a Thai guy, and the guy told me that there are many Ghanaian footballers here. They came to play, but they did not have the opportunity to play. They've become male prostitutes. Sompa Sports. And to answer what reference Ibrahim Sani Dara, and so 2 years now, you know, some MIT for Yami. I don't know how now yes, President Capono, and also 18 Abaso. Now, Greater Accra Regional Minister, I am my friend Linda Okru. Now, also say, or then come Accra, and so at the giant in some Accra, Binafi and Farmer and some, and to us. Oh, proud to be the host region of this year's President Cup. I'm honored to join millions of Ghanaians in celebrating an occasion that is our nation. True passion of football. As a true daughter of this city, my heart beats with Accra Heart of. With all due respect to our friends in red, this city wears with pride. For BIA never say that until the bones are rotten. On Sunday at the Accra Sports Stadium, we come together not only to celebrate our football heritage, but to honor His Excellency the President John Dramani Mahama with this special match in his city. Beyond the chant and rivalry, this is a moment for national togetherness and respect for the spirit of sportsmanship that unites. Accra is ready, the stadium is ready. Let's fill the stand and cheer with one voice. For Sompa Sports. Eti Greater Accra Regional Minister, Yama my friend Linda Okru, and so sama Odehyieba no. Na me adoma Sunday say Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amoakohene, na so support him akoto continue so ha no so dem dia ma ha sinti Sunday there. You be na the promises na nya sam gutu obi a promise na there $200. What's that? Until Sunday, you will game papa. And you know, Sunday city, young Kwamana and farmer and 7 and so intimate to us a minor for Sompa 106.5 FM. So, Odehyieba club work up and also Akosua, and no run of season last one of matches and also 18 about so now Real Madrid and Swash Shabako, and more Juventus Johnson and Timate Kano Honum and watching them. Not just a Machia 1 a.m. Not just to my friends. Borussia Dortmund and so Montoya came on and also 18 Masama Dortmund and so SM yes and Montoya and Timantana Pedum some minor for Jordan now after they came on and open fence Xavi Alonso and so adding some 20 we say o tax Saudi Ramon against my friends Juvenal na say you do evidence who say Juve team on that's almost sit back and say and so mo kan and Juve ya tax Saudi Ramon omo na mo ti akire and tim ahead am first and any nyam no boys and sweet me bomb the entire sama Xavi Alonso a lot of movement from the team, right? A lot of movement from the players as well. First I start as center back, then move a bit more into midfield. Arda Güler as central midfielder, defensive midfielder, then a bit further up. What are you aiming for with that? Yes, at the beginning with Aurelio a bit too deep, we had too many people behind the ball, right? And so since they only had one striker, we wanted to push someone a bit further forward and build out from the back with two center backs because, well, they were sitting very deep. They changed their usual approach a bit. Juve is usually a very aggressive team in the opponent's half.
but today they sat back more and we had one extra player, right? So then we set up with the double six. It's some reference Safi Alonso and so Altuja. Now, reference Gonzalo Garcia, one of the only one, and also 8 million. When was so when Karim Benzema and watching Luis Darima Ronaldo. Oh, Tim Yumana, I know Tim Bueno, a crown fast or placing on a badge bonum, and it's up and Tibo and the Obocoso, no Abonabas, or the Basbody, and so my boyfriend Gonzalo Garcia and our home. That's what strikers meant to do, to score, to be in the right position in the right moment, and he did great again. Etiwe sama okanifa Gonzalo Ramos anase Garcia Juan anopere some Emma Genetio for na onimsa Dortmund enso ehye Monterrey ka mienuma mu atimu ba kono yes enua na chese boy friend Sergio Ramos na nyasa futu akra enua ojago na after the game our friend Niko Kovic enso head coach edma Dortmund enso na onso di nkoma kakra na ochirema enua na ni age se omoso atima wuram o quarter finals no. Niko Kovac, congratulations. A very, very tough game. Talk us through that 90 minutes. Yeah, as we expected, as I said at the beginning of the game, this is a good team, Monterrey. They played very well in the second half. I think we played very good in the first half. We should score 1 or 2 goals more, and then the game goes better to the end. But in overall, in the second half, we defended very well. And tell me some opinion and so I did some my for now. Sebu Gorasiana, only the only 2 goals, another 2 goals are a PM Adama Dortmund. Now it's my game, no, coming and say a bed, but in Yamono, on one of our so no teammates now, Obomoso Abaso, Sebu Gorasi. Ciro Gurasi, congratulations. Tough game. Talk us through that 90 minutes here. Sorry again. Talk us through the 90 minutes. How was it? It was difficult. It's a good team with experienced players. I think we had a very good first half. Second half was a little bit harder, but the mindset was top, and yeah, we won, so we're all happy tonight. And tonight, some of our friends so good Gurasi. And so Eltuda na erimu some MT for nano pena onim say nyagopo ya adma FIFA club and as a FIFA World Cup no enchena ba so next year na empanfo chema final match no wa ba qualify grand finale no ahra no pa 9 am and adwumadi no and so ebetima ba so na pedum some MT for club World Cup no but team sam o ma qualify for round of 16 primaries Chelsea, Paris Saint-Germain and PSG that's na say from Nancy Hala and Madrid and Borussia Dortmund 2 clubs what ma qualify for any quarter finals 20 from Nancy we share Hilal na Primaris any Chelsea side game no anobedin papa PSG and Bayern Munich na Real Madrid and so na Borussia Dortmund and so na pedum sem Man City for team fancy na jumadi aka no and so emetimi ebe to aso secure sanitary panel pay almost we asene na da wudem sem no and so etimba sanso meduma for ba center Dr. Tam da so Oyaren Fabra na Fabre and to sunu to ase enfama Ransford and on the Facebook. So now voices in a menu upon Obrempong and a bobo and so at the mama and watching systematic and so by a mammy moral support. Yet it's from Suffolk.